شاژنا دانمارک مارگریتا لروژا 16 هیوا 4 دبیته 8 سالی. لیج بر بلافبونا ویروسا کرونا همی رو رسم شایی کرنه به ویروژه راوستاندینه. جبو بیروریاش دایک بوناوه دیوانا ملکی هندک ویننوی بلاف کرینه. کو ایک جوان شاژنای بو ماه که گلک درش خدمت کریه و اوج سال 1972 وره حکمی لوی ولات اسکندنافی دکت. I'm looking forward to it, but I'm pretty nervous too. Ez ya alozim jî. Em hemî yên ezmûnê dane. Em hemî dixwazin ya ku em dikin evê ji bo temaşevanên me û her wiha bo me jî hêja be. û em her yekê dikin tiştê ku em hêvî dikin ku yê baştirin be. وی شاژنه زانستین شینواران لزانکوا کم برش خواندیه و بویا کسکان نافدار و دراورگرتن آندا تم خویا بویا که او ایک جه شاژنین هری خوشتویه. لسر هنده را که گلک مجیلی کاریه لیوی شاژنه هندک دم هیا کلودیف هندک حزن خوین هنرین سر چند سالان بچید و هر کاره کریا جوینه کشانه و خملاندنه و جگرتنا جلو برکان. It's very exciting. It's very exciting. Ev gelek balkêşe ku ji min pirsîn ku ez karê xwe li vê muzexaneya taybet ya hunera nûjen ku li vir li Danimarkayê ya bi nav û deng pêşkeş bikim. Bi rastî min şanazî kir ku daxwaz ji min hate kirin. Li Danimark vîrusê korona 6600 kes girtîne û nêzîkî 300 kesan mirîne. Lê di roja 15 heyva 4 welatî biryar daye ku qedexeya hatnûçûnê sivik biket bi vekirina xwandingehan û senterên çavdêriya zarûkan. Lê her xwaringeh û bazar û